عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الله الحمد لله الذي أعطاني هذا غلام طيبا أمداني الله رحمن الله تعالى جعلنا وبين بفيلها الله يا رحمن puji bagi Allah yang maha memberikan cucu yang terbaik dan yang amat tampan Allah bersabda fil mahdi ala al-ghilmani u'idu bil baiti dhil armani hatta arahuma li'al bunyani anta alladhi summita fil Qur'ani Allah sejak masih kecil menjadi pimpinan Allah Allah aku menjaganya berkah rahmat Tuhan diperkenalkan padanya jadinya rumah Tuhan namamu diabadikan di dalam Al-Quran Allah Rahman tubuhnya